Potpisivanju ugovora predstavnika Fondacije za podsticaj stvaralaštva u nauci, umetnosti i kulturi opštine Aranđelovac i korisnika sredstava danas je prisustvovao i predsjednik opštine Bojan Radović. Kada je u pitanju Fondacija za podsticaj razvoju nauci, umetnosti i kulturu, tu stvarno nemamo dilemu i preko 2,5 miliona dinara koje smo uložili su nešto što sigurno obećava u budućnosti da ćemo imati ponovo naše kadrove, a svi znamo u kakvoj se situaciji nalazi naša opština, kakve probleme imaju kada su u pitanju visoko obrazovani. Kroz ovu fondaciju mi smo i pomogli 73 studenta tako što smo im dali, odnosno đaka, što smo im dali jednokratnu pomoć od 4.000 i 8.000 dinara. Kada je opšte ulaganje u obrazovanje, ja moram da vas podsjetim da sam na više studijskih putovanja bio i ona su bila uglavnom vezana za decentralizaciju u oblasti društvenih delatnosti, prosveta, zdravstvo i socijalna zaštita. I moram da navedem primjer Norveške i kada smo bili u njihovom parlamentu i kada smo razgovarali sa njima, 2,5 sata su oni posvetili nama o tim temama. Nažalost, za razliku od nas, a na njihovu sreću, oni su relaksirani teških tema koje imamo mi sada kada je u pitanju infrastruktura i tamo smo videli one pešačke semafore, prelepe. I ja moram da vam kažem da je cilj jednog društva da dostigne taj nivo razvoja, da može da se bavi ulaganjem, mnogo većim ulaganjima kad su u pitanju društvene delatnosti, znači prosveta, zdravstvo i socijalna zaštita. Naravno, i u narednom periodu, kroz povećanje stipendija, kroz ulaganje u nastavna sredstva, ono što možda nismo govorili, niste obilazili škole, jer jednostavno nisam imao dovoljno vremena da se upoznam sa tim, ali značajna sredstva su uložena i u nastavna sredstva. Sve naše osnovne gradske škole imaju pametnu tablu. To je nešto što mislim da nema ni jedna opština i ja sam im rekao i obećao da kako se budu usavršavali naši profesori i kako budu radili na tim nastavnim sredstvima, tako ćemo mi ulagati i u nove pametne table, a one su blizu 200.000 dinara. I to je svakako nešto što treba da doprinese razvoju kada je u pitanju prosveta, znači unapređenje nastave, a to su te podsticajne mere koje davamo našim talentima i naravno ulaganje u nastavne sredstva.